Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamoshile kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze uvungile-ke laphana ucindezele-ke ibhathini usa-subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje occasion yesenti nje elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho-ke wena usicindezele ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke insizwa-ke laphana-ke ibihlaziya-ke iveza-ke into-ke ethusayo-ke laphana-ke ibingaziwa-ke uthi-ke lo mlisa mhla 23 July khona-ke okukhulu impela kuzokwenzeka la eNingizimu-ke Afrika-ke wachaza ukuthi-ke wachaza nje okuningi nje impela-ke engingafuni ukuthi mina kukhuzwe ngami. Kuphela nje into yenza nje lodedela-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke uzwele wena-ke ukuthi-ke uthi secela lapha masengene masizwile-ke le video ngene ama-comment section-ke ufushe umbono wakho sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masigcina nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje occasion elimnyama-ke leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Good afternoon. Mlomo ungathethi imanga. Ngiyazi-ke ukuthi abaningi bazongiphikisa which is anginendaba. I don't care uyangiphikisa noma uyangivumela kodwa ngicela ungizwe kahle. Abelungu baphatheka kabuhlungu ukuthi bazama ngayo yonke indlela ukuthi sigcine silwile. Kodwa futhi lokula kwethu bafuna silwe sodwa. Bayaqhubeka nokusiphendula izimpanga. Engikushoyo kuwena ngithi qina umuntu omnyama. Kusukela nge-23 kaJuly kusaphinde ngiyasho ungibuza ungiphala olimi. Kunento abazozama ukuyenza ezosicasula sonke ngale ndlela ekuthenini engathi silidele kwi-war. Kunento abazoyenza kusukela nge-23 July. Kuphakathi kokuthi idola lizocrash mase bezama ukwenza something wrong ezosicasula. Noma kunento abazoyenza ngeweather. Bazomanipulate iweather. Kodwa kukhona abazokuzama abazokwenza ukuthi sigcine silwile. Kodwa ngithi qina umuntu omnyama. Ungalwi. Ungenzi lutho. Bakhona abantu abasilwelayo. Kuthi kuphela wena bakufihlele. And bakhona abantu abasibhekile. Kunesandla esingemuva kumuntu omnyama. Ngiyazi mase ngikhuluma nje abantu bayadideka ukuthi useyahlanya uSandile angihlanyi. Kodwa ungibuza ungiphala olimi uyisave le video le. Izobe ubufakazi ukuthi ngasho ngathi nge-23 khona kuzosisuka le South Africa. Kodwa ungenzi lutho ngoba bahlokoloza wena ukuthi ugcina ulwile. Manje abanayo indlela ukuthi basingene ngayo. Ibaphethe kabuhlungu le ndaba ukuthi siyisulele nje siyabuka. Uyakhumbula makuthiwa the powerful weapon ukugqilaza umuntu is to keep quiet. Let's keep quiet. Iyadlala ifilimu manje kodwa idlalela bona. Bayabona ukuthi labantu abasasizilima. Qala bebenza into encane nje sicasuke sivuke sigcwala umgwaqo khahlelwa abantu. Manje kucushiwe. Kunabantu everywhere, amasosha everywhere. Ade ngidlula nje kwezinye indawo ngibuka kunabantu abakhona abagadile ukuthi nje uma sekusuka umsindo belalisa isiyacu. Ngithi qina umuntu omnyama thula nje ubabuke. Soshaya isikhathi sabo. La uzobusubona khona-ke nawe uthi yabo manje kumele sisume. Kodwa manje kusayibona abaplanaya. Asithule sibayeke baplan. Sigoqela izandla nje siyibukele. Ushilo omunye umfowethu la we-MK wathi isikhathi sokuthi manje uhlale phansi uthathe okusicileni unakho uhlafune ubuke ifilimu izodlala ifilimu.